Sad bolje vrti kad sam zube malo pogonisio. Bila jedan zapinjan. A to je ono kad sam ti rekao. Pa ne još. Dobro ide kako ne da srašena ovo. Znaš kaj mi sad fali? Ti Boga išćem po radioni, treba mi... S čim bi bakra predati? Aj to reći. A bakra bomo zacrtali i izbrusili, izrezali. S dijamanti, nema kaj drugo. Ma treba, donem, proboj. Ako misliš komplicirati, nemoj s menom. Nekakve ja sokove ne bom nosila u dućan. Korpicu bom ja nosila soka do 10 godina. Baka šuti snima. Sad nam je Tonček napravio košare do kraja. A košare u obliku čamca, ne? A ne, okruglje. A okrugle bomo služiti. Imam ja u obliku čamca. Imam, gore. Ne valja. Ne lijepo zgledi radi ovoga, znaš. Onda sam baš okruglje. E sad kardana još samo izvesti. Sad još prvo moram ovo rešiti. Moramo narezbariti tu upore da pojačamo ove... Gdje? Te poprečne. Koje poprečne? A to? Da. Ne, tu se mora postaviti. Prvo sin na ovome. Prvo tam, a onda ti. A znaš kako moraš to još spriječiti? Ali ona odlično idu. Ti znaš kako se mora spriječiti? Samo im treba pojačati otpor da se ne savija. Ja, ali znaš kako još moraš? Daj ovaj jedan kotač. Daj, nek se proba vrtiti sve skupa. A mi idemo na odmor. To. A mi idemo lijepo na odmor.
Znači iskustvo iz prve ruke. Aj, to bo sad ko onaj... Sedaj tu, evo te, idemo se odmoriti. Kak se to ono zove? To ti je ono, znaš, kad nije pričvršći. Dobro. Piva, ćevapi i to je to. Da. I milion kuna na lotu. Yeah.